andike na artist ya Melo tombo ikuba ileti ino tutonde artist Melo TV kus ben na utongeje bubwega ya onipomete acha municipality dikino ntukuga ntukweja narwa artist ndi na focus wita na Mumero uri abateri gukara thank you sana azimu tumekudiri tuambira kuona ndukembele kana jenzi bakiandamana bakana bakiwa kaba kulikana jenzi zibarbombere kwedera bakiorwa lasia President William Ruto na umbeta kwedera aika wirane ate dasia ana barabombere kwedera baitotia bakomba kwedera bakirewa edo mwankira dayu batomba kwedera bakirwa ni bonto jenzis bombera kuituya na mudoro na maandamano ya last week yari na mwanya mno na maandamano ya last year maandamano ya dukembele ni tuonere baitorete na wingi sana alafu ntubunge ni bwari kwari na wamba nokona yaka maybe maandamano ya yari jene getu kanke ndigo kwela tseri ito president akiuga nya the former opposition leader and the former prime minister Raila Amolo Odinga nugete pakedro vena compensation ya ntokora ba kwere kana para bondri kwa tobibi abokangiro na tato nyingi getu kanke ndikuga ki politicians they can promise everything menyo ke jagolika na ge 2027 post election they insist that they will compensate people a lot of people lakini bato mbiriko dilio ko gento ke de lo kilo no vedro valiuga they compensate them and yet they cannot maneuver to do it gento ke ndikuga kiyuthi na daiji baromirite ko wingi sana no kulikana igitara kwa na dira ya agency ya bogere abo mari tena betete bato ne parliament igitare ilo kwa na opposition ile ya ile opposition igitare ile antu bakari kwa highlighted what is Gen Z pame Gen Z umuntu artist we na miaka from maybe 14 15 kuitambuka mpaka 16 23 or below that phase we can say so ukethira antu bara mbere batari bakoelewa highlighted what is there but from there daiji ikiona nari more fire na baumira kwa wingi sana cause nilali social media watu wamejifunza watu kuhusu mambo ya Gen Z antu beja kumenya Gen Z ile tichao ni iliko imbe papateri kudhiria imbe papateri kudhiro wakiuma ila ngachio na teto nyingi sana kuge ndukirangi ndikuga movement ile la kali movement ni bala ndi bakoelewa ani bakwa ile imbe dhide kite nenyanyo bachi anteto ja news chonde ba to kulikania antura gwakari ubito tegera mpaka kaiti teketi kuna history kwenene nyami ndio bongo bachangite antu kwa hizo Gen Z antu kwa kwa social media all kind of communication na daiti kento posta alimo akinya ke social media ga circulate everywhere akwera madam cheki so ikiona na right paringi mono na ante kuregana na ante tu we support it 20% kento kila kidio kwa kila tu kwenda kwa kila amigo ito meniatiri tuli jensimbi anto imbi bakwenda tuli yudimbi anto bakwenda tuli kolia dringi kulibia kulimbi bakwenda kenda ndiko yo mbi kudikiro na kenda ndiko kwera ojo my friend ke jensi baba bonde William Samoei Ruto bena bare deputy president na bena Uhuru Kenyatta bena Uhuru Kenyatta ali president ogete bakadi ile institution nyingi ta bakakactivate nyingi sana nenye school ndio na tia artist personal relation and personal na mbi ichoko na up to now and late now kuna change ile sana na change ile leo nijo kuona bagwita na ntu odonya kudoitivate akoro beta wita no ambio timando yo tumira kudoimitando weu IT mantoja yani a lot of things na nya universities iji kodoro na mbi mantoja mengi miaka kuroba keta no yudio baba na Gen Z baba if this young generation kona dikyo kuandira Uhuru Kenyatta na William Ruto na daiji William Ruto andora bonde boy creativity la ninyo ayu kwa president
no get what they motivate ikiona up to now when a changes in change sana yeah don't you think James is barbering patient kutokana akaba patero kwa Rais William Ruto kanya Kintu kila kileo these agencies and you some of our influencers kuna mtu badala ya more than bena miaka over 70 years now for example kwa yote kama ya David Maraga kina Kalonzo they should not be joining these people even if you are the opposition leaders you should not join these people to the street kina Eugene Wamalwa you should not join these youths kana these agencies we should see them Bakiumara bebongo ko agency bakentuka mini youth baba does it mean rutera rurani na thirikari Bakalonzo bobo mbeto kwethira bakimobilize agencies kaitaka what I say ona je bageta kuikira mawa kauga nikino to ruto ateta kuikira mawa likana the foreign soldiers kana to mawa zidi ba ore atomana kono to incitement maybe it comes from the opposition I may say so menyo to boko to babu ku imbanji leadership afuna to babu itakuga yabo itakuga mawa na to babu itakuga mawa street ni yo eu kintu kila to ikana Kiswahili mambo yani ito kinaya ironical utombo itakuga yapo itakomboleza street ni hiyo ni kitu different sana kugintu kila kiende kuga want to assure NSS and all the security department at least they should seek the way to stop the opposition. The opposition will be opposition with a street will be opposition people criticize the Vikari, okay, and the Gagodri memorandum, which is a parliament. Can I never get upon a press book? Instead of 81 truth, in better variety amount of Jasha kill the opposition. Now, in agency, Baba, the Haiti it's working. Mugoro wita chibitari is working aito kona kurina wamba ito kona kurina ache kiringa tete rikirere bono lokwina ache borongo ache baruwo kona anto beri twandapo bese kaita kirisha andabo tiangwele I tell you me only na I witnessed even then I was somewhere in Kiri Hospital and kuna mwijoro kungo kuliunga manuela hii ke hospitali tuno kedra shaida ni kurongamira I myself my brother was in hospital my uncle I'm sorry my uncle alikuwa hospitali na shaida ni mulile around gentundia ya 20,000 kugeja kutegera gesha hizi there some of the people who are criticizing these things nikiko na pakata hizi mbele ya wandi kibonga zeti bwethero bulio wandi kibonga zeti bwethero we wide open ikira ntu betu lakini ngazeti ya dai nyoga na gukira uandika propaganda you write propaganda against the government nikiona pakata hiki people they cannot relate what is there na MPs betu bali pakalinde parliament yale kuna sheria zenye wameweka kintu kile ndiko agesha outpatient yakina acha pa mtu atakitari wetete ninyo wetete kwa muka mimi cheka eu ni obati nayo ninko menya dirikari as time goes on igedro iso mege tukira tuga where this help no gedro mujo kuita dirikari gutegerete kodro health sector isawa infrastructure isawa manto education je sawa that what we call lakini ukidra kritika ke and opposition pakata hiki wanaandika capitation nyama ndio ni national government kuna beja zote primary school tia TVET tia colleges kenda chumba iko tena school kana the isilani no the institution ona mbele acha ya pendo na mbele cha government na kitu hiki lakini hivi kutiki ndio yako hakuna mambo kama hiyo ibara sana onikirisha tukuona kurina mwanya no yuriko kiri shana NHIF no to bado kurina wamba bravo ariko kiri NHIF tukuona sibitari that one chumbete kwethira sikia suspended no to wamba tia kwele myself I've witnessed even in Meru County outside Meru County sha inasaidia watu ugeja kutoka kuna ndoga na ndoga sha imesaidia watu imeseso na nitele vianto from the office na nyanto jo bakuga baka bakuga ngaruto one time I want to tell them tukuona
ke muntu ura wonde kana ye familia chonde chikwa kwenye pengine muchoro hospitali kana pepo ingi tuto bivote second term the reason why menyoke ja kudro antu bagoita hospitali na odro kuna budget owo digite kugwa rambe hospitali ri antu ba changa ro tito changa budget inyo changa ro budget uligo dirikali godo changa ro budget ya 2 million uligo dirikali kule agento 1.6 million Nasha is the best than NHF. NHF was paying. Kodoro uwe andiki kodoro 150,000 chivitari. NHF kuleaga ila kodoro 45,000. Uwe una chance ya wito cho 5,000. Kone uni advantage. Uni advantage ya sha. Nasha ni kutede menya dirikali. Dirikali kuna venye imetenga na ninafikia artisti mwananchi. Hafi ntuki. NHF utame activate da yugo dro pengine utilite ko dro mwaka jumwe kana miaka ile menyambe tilantu batona magana jatano it was totally different like now sha no dro nyaje utilite jada iji maybe umuntu etama mechibitari ina ta chibitari da yu ukarea utalipa ya mwaka yote na ukilipa ya mwaka yote sha itaanza kufanyia kazi dayu lakini NHF weta ila 3 months active mwaji wa numbele hatatereka kwa hiyo tuko na serikali artist metosende ngino ndo tukuwa atiri serikali ya William Ruto serikali ya Kindiki artist bagu itanguge wakati ya kudhuru kisha hizi ni ku manuva kutedia mwananchi la hizi ke serikali hizi bakudia mantoja empowerment program serikali hizi mantoja usinyingia ndo bakuga mantoja usinyia ndo bakugitwa mechara na babo ngo bandiki kwa serikali I want to tell them laila muntu etagura mutu jo ankima laila muntu etagitoka taxi karea munyote muntu otogito taxi noge cha kudro muntu na kugitoka taxi kenta omba kuita kwakira muntu onge artist muntu no nyoma au manta kenera kana uma ke maisha jana ja mwananchi onde artist ite kidogo that the life we want you know to talk the ones of the president and the deputy president kile mubango jojo osini membango jojo osini da ila muntu akagito kodriga iga gento kaka iga taxi kawe ki muchara jura jwawe na da ila muntu jo gwito muchara jura jwawe dirikari ogwe ni ugo facilitate dinanjire nyingi mono kenda yomba kutedia muntu oriongi batu itudro batu tuna ankoro batu tuli kenyanse tudro tuna ankoro ekuhata bangi injara na ni veiro kwa muntu ngenjera no mokeria au no menya artisti people kinyamali na gento kingi ntetuicho de chikoroka ila parliament na ntetuicho de MPs betu ba kurukiri ude ilo tutomete MPs betu na parliament te geti tukuto bela ngepo libyo kaba ekede kwa batumire we should wait even for 2027 at least we analyze the CSRO tukamenya asha ile to butumari nyete kere abu weto okuroke manto jao sinji what happens oya goduro nja daktari akagito kanto kidogo ketakate de muntu uri ogi na muntu jo nakogora muntu jo ankima no gito kanto fulani muntu ro gutuma kiratu nakugito katax fulani igino nto bila bite goduro nwa beta bita de muntu ongi so we should have a human art kumino nto ko support dirikari isti ya William Ruto na Kindiki kuringana naona ati dirikari batere kudithia nikenda kuthiria wamba bura burekiri insurance ya SHA Kenkwele, my friend, dirikali ina mipango. No tulo dirikali ubutumba kuga ni unto no yage tomanto jatu ndeni. Kendo kile dirikali bateri kodidia, tutucho de chitoni kima ndo ya digitalization. Edro kento kikyo de kebitu digitalization, edro nyodi bodidia manto ja computer na bi. Kiente tuya dirikali kodole na kuma ke waziri kwa na mampakandi nikyo kona mpaka dai para ugama to jeto sector kienda yombi gokira o dirikali bate kodolo ina undi tazba bengi kipe pa every department kienda to chondo chombambio iwotegero kiento kingi MPs beto kana parliament they should be at least summoning these people to the mbio kile assembly kienda bomba kudo bakiura ya qualis of all day to day uliekali kiri maandamano yake onekediru tuonere ni kwari na wamba na kukerekana ti Gen Z ba bwithiri wamba bura kuririkana ni ngunse ba tume what you have about this
what I may say ngenda kuga ucho tutuga anto apa tumina tutije no batomete njogo me we mtu mindia amonga wate information ninge tutuga kaba atomi ila tugende kuga wi itukolegana na that routine article 37 of the Constitution of Kenya 2010 nibate liko tumite kapweka yuga we should demonstrate picket and petition. I want to make it crystal clear. Indonesian barugere and kiri agencies but what about get about demonstrate? Or get about demonstrate from 9 to 2 p.m. 9 to 2 p.m. Pan demonstrate a pickety. Wadi ulunge na ukija prakastion and teto nambi and then bet a petition and they did it very well. And they made a call to the OSPD and OCS. Baba dingira di mobile by 2. Watu kwa watu dilete shughuli chetu. Kwa watu kwa gajaja kwetu me asome county inata maandamano jejeri ku extend saidi. Kuna to no to get things were not all good. No to go to kuna tumbuka bange benda ba take advantage of Gen Zs. Because Gen Zs born way they are not the ones. Nenya de romba Gen Z. Iba umele with the strong. Na ba ite press. Iba ba te kumana na ba ite press. Pombo ite press boge. Tebo pa di de tiente to ile ko 1 2 3. So that the people pa ite pangule yeto la Gen Z. Okay ba? Nenya ke de nya ku go kaide. Nipo kama no kile atongele baba Gen Z ba rombe te roda. Ile usies betu. Na nona da uspindi o meru konte akidi ronkali na anto baba. Na tau ni ta do konabi. Lakini baida kenda wedra da kenda da kumi pakada ita to cho. Ukoje kwani what is happening? Pako kumana ndene okevira anjele ichingi. Ukevira kuna muntu okoligeria ngari ogungari no munga wita gantu kenda okoroka. So those are the kind of things. Tibata digo tegelo artisti dirikari. Era tutika violate article 37. Yeah. Maandamano ya Gen Z no kona yaka ya genuine. Mwa sababu kina one time na ba tuwete kuandamana kulika na barabara ule mwaka mudira. Gintu kila kileo to myself maandamano mtuka antu bakenda kuandamana mesha dia ni beti kireti. According to katiba. Ni beti kireti. Enyo tutenda kuga maandamano ya tare genuine. Ini to ne lewat iu nya one time na maandamano inacha kuitana. Ngawa teri utu ila teri uni kina one time what is there? Kana nyangi umaja mpitandi nga nyombe mtu what is there? Oja kuduli demonstration let them walk. Yonda kwela let them walk, let them picket and petition to the one whom you want nante to change the role ko bateri. Awangi to etere 2027 anto baringe kula nankenda kwa advice and good advice to our agencies ibajo kibandi ibajo kikura nteto ijo nde bantu abatinda weta street nere okira mtu wanda no gerie kandi kibandi kya woriku thank you. Serikali iliwa rutere ruriani na serikali that is Gachagua nombero kwithira key fund Gen Z yuma. Ana maoni yako yateko. Unte kwera au unte kwera uma na unte kwera orongo myself na kezira niwe no nto atukumba kwithira ake watu does it mean is above the law? Onekira mbijina kintu kirankomenya I cannot na toto ya to itana watu Sunday school toro tukakojero orongo to teach. Okay, like myself may not say if funded or not because you the agency agency baba nona nyaba de ko tikintu genda nyakonyororira muntu kanambio ko huntu tuga ja facilitate kanambio minyote muntu torona thirikari igwete nyomwe bakiuga you are the one who is facilitating ko they are expected yani beto spectators yani kuimaginate yani kuimaginate muntu fulani ko tuga muntu engare above the law nyonte ande DCI ande OCS ande OSPD I'm not a NSIS. Ikulingana maoni yako. That's why I'm telling you. Hapo sisi nikasema kuna barabara itaoda
na kuona still iko kwa baba record some of the demonstrators bamwe iba mo ba to human rights the human rights para human rights what kind of human rights they are not agencies they are over that 5 years ko ni no to ndengia nya tukwe mo itamutongeria agency aja atoira agency miaka ngana ntijo ro agency potore at least agency ni miaka ngapi menya untande mo mende mo youth na my youth am past that 5 so agency ni which year so agency ni which year so unajua it's good even people to be retained agency miaka ngana tenda ntu bamenya ora ugedite odoka ronso agency to meka ronso agency kwa mtunge jaba nani to menye agency na jenga achoja meka kwa mtu jaka ronso agency anakuwa dagete maybe ke president mtu jamara ka agency na dede nyamba baba beto abe agency of what they could not do what they want to do and my question is why is Kalonzo right now fighting for the people of Kenya and that Temwewe, president and deputy president, it was there in the year 2022-27. 2022-27, it was there. Again, on 2022, the corner. Because we shouldn't see it, we shouldn't focus. So, what did you come in? No, what did you put the area? In Biotadi, the age of Kuja. Those are the kind of things we should be seeing. Our deputy president, the former deputy president, Bonagachagua, you are 2 years. What have you done? So these leaders, Baba Bonde, Eugene Wamalwa, ulikuwa CS for Interior. What did you do? Yentukiki utadi hiyo kwenda kuja kudhiriki Imbio. Bwana Maraga, you are the Chief Justice in Kenya. Imbio tikeli utadi hiyo kwenda kuja kudhiria. Who want to think iba bagajia na ina agencies, even agencies. I want to liaise to agencies. Umari president wanu are agency. Okay, then you go to president. Iba Maraga, president, iba Matiang'i, agencies, iba umare na president wao kijana. Utumba kwa the leaderless. You cannot be leaderless and you want to be led by Maraga. How are they leaderless na ito wana Kalonzo? How are they leaderless na ito wana Maraga front page? How are they leaderless na ito wana Antuma Bangi beki on the front page? Oh. You cannot be leaderless and want to be a leader. How can you be a leaderless and want to be an MP? How can you be a leaderless yet we saw nani Baboino? What I'm wondering, and then the very leaderless. Baboino agency kana Baboino is a member of parliament. So let's give the fact where it is. Maybe Kabo supported the agency. No, even I myself. Onde mo you do thinking bona maandamano na Nigeria. Because I'm not there. And I shouldn't. Onde agency na tebuira agency. Na nyanta ko leto agency they mean what? So many people they don't understand what is general agency. Bona ndeto ga tindi ko era nidia. They have leaders. Otigen to get leader if they don't have any leader. Imbe ba gede ko CS baruga. No gede baruga ko CS. Yeah, the mundo na say no na uga to kauma na bi. If they don't have leader, what are they going to petition? Okay. Na bomba kwa baki mobilize na. If you don't have a leader, ikina toka tu chairman dia makutano personality. Tu meu to dio ronke. Tu meu tweet. If they don't have a leader, ikina to weta uka uno na u. Barua barara ni dia ukilokera mitandao. Hapana, not mitandao. What is social media? Sasa uliitwa na wangapi? Uko kwa social media. Kwani uko kwa Instagram yangu sasa unajua ni aje naitwa Facebook. Sema no. So, ando baba bena atongele bao. Tujuka muntu na ora tuije bilikali yake. La kitu iko na mpangilio yake. Yeah. Na tene kile komanya na wamba braba karekere maandamano yaito kona otuo oromba kwethera akiwa ata does it mean ni birikari ya tamete igumu tiankwede sasa go to Meru County. I want to say thank you for our OSPD inyau CS wetu Mr. Mugambi itone teki para some of the looters bamwe ja ukeja kuita ja wetu aja Meru Town kuna wengi wameshikwa
Only congratulations to our OSPD and our OCS Mugambi. They did a lot of kazi mingi sana na nyara kushughulikia artisti tuoneme content on that day to at peace and they want to echo those ones. Wajanara akima maua NCBB ile maua National Serious Board. Kuna wenye walikuwa wamechukua zile vitu. You saw yesterday 63 bags chilonekana ile tia fertilizer and those people were held up. Kugi ntukiukia maana itukuona artisti mimi sijajua kama ni jinsia ama ni nini kusijaona watu I cannot say so kusijaona watu kwa itukuwa ndani ya serikali artisti yetu itela poto kwa menyiba hao baba tunile na aliku nao artisti tuwajue mimi what I may say kile demonstration ya next time ukaja kwa watu bakaya wa rodha dokumara let those para bakawike baruka ko yes if there is any problem let those people bedo bali liable of the like the one bio kidoka also far so good kwa serikali yetu ni county ndio wa governor none na ni dili nyama rugewe au ga mel contract and you demand demonstrate level but there are some of the few people who manage to go the other way around kwa serikali yetu in short they assisted us kile OCS na KOSPD want to tell you congratulations Niñas kali beto bonde beite ngukinje ka ondati di utonere to kono te kashote oigwa ja mel conteto muntu akura to muntu akolingwa tianga sia gukwa muntu akumiswa it was peaceful demonstrations pakada ikakwejele kumera fracas ya ntopi we don't know where they came from beja kudokiare na jenzi kibombo ikakwejera bakemene de abductions kana ndukende de kwatwa mewate blog Albert Ojang ambere kwejera akejero ni boris konda na amba kwejera akorwa na bando na jenzi zimba kwejera bakenda mana bakenda blog Albert Ojang amba kwejera akewa kyoto na amona bo tukuyikumi izire mtokumenyekana kana blog kumenyekana ya ngai kinyagi na ambere kwejera watoka na akijua ni boris kuonja nyuma ya kuandika timetable ya maandamano tiankwele myself njone kitu kijana kwa TV at what they have nine so kogen to rank and digwa man to bato John na nini you never know what happened if it's that demonstration and all that it only back and to back demonstration na back di nyaka ndresi nyama kwa ndresi makano and all teachers and all the puppets not and that they mean so but mambo ya ojwa kogen to rank and digwa in politics kana ge siasa kana odro ogo mwalimu itangu ge walimu wachana siasa wachana ku criticize viongozi ndugu wa criticize viongozi ndio uliwe unakuelewa kwa hiyo uko itangu ge manzo professional kwa hiyo daktari itangu ge daktari hiyo ndio kitu yako ulisomea kwa hiyo uko mwalimu itangu ge walimu kwa hiyo uko mtu mingi na mbina coverage ile kudidi afanya kazi yako ito ndio na focus na tokeme nyimbi tukudidi yenda tuinde tukuma step moto itakiingie mambo itakaa mzuri na nyuma kumba kwethera kia abducted na raudere na ntukwegoro itronere munene wa DCI Mohamed Amin na ombere kuwa akiwa ndake kana nchambe itinjere ne sia borisi don't you think borisi batuka president uboya ndio maana nakwambia NSIS kana munene wa DCI Amin na raudere wa they are not aware na kuna mtu ameshika kwa kila kina maana time right now the bureto ni bata digo chodia why is this happening why is everything ngekuga rokiri body na bitu ndo gatiri anto ibaikarie utenchamba either radio etilazme to where what are the millions of people you are not the president you are not the deputy president you are not MP you are not MCA kuna ndora tatale na kura ipotuga they want to represent us. Kwenye social media, nyoda Facebook, chilona intobibi ingine Instagram na nini, let them mute our youth betu na kenda ikubandi device kana jensi betu. Ukianda kuchia dio maarufu odidi ante tuilo kodidia. Be smart, work smart, and be smarter. The reason why
the time ugo kethwa o wito kuruma mutongeria kana nteto ingi kana mantu jange jumire no wethera nteto ile citibui na mantu jatikari bwega ya Mbaya sana na kumane na maandamano ya DNC more than 400 bombere kwethira baki watu. Do you think it's fair? Untia kwere kintu kila kileo unuje muntu unuje kwetha kuna sheria na unuje tekambe ambitango iko kitengo ne kiumenya muntu ro thukiti no tuthukiti na ja meru konte to ndi kwira baba watu bara po kuonekana ge CCTV kamera bara pa thukirie okwigwa ona ndi tugatinde igotinda tukithana those people they are the ones no ngitengo kia thirikari kijembio bara ba itete ngugitia o bara bathithitie ona ndi kwenda uni utonyera mantu ja department eu miato tije miate ande demonstrations but TV cha tonyia udaba kwithira mi nyako ithira mi menyi makosa dami ne guthukia na teto iji ngenda kwa advise our security officers ibo kama nona ngenda kwa advise our security officers kuma keguru kuma keba mul comment kwena mandi bana bathithia atairi changari kana ngaranji tairi changari chitigo gwe kwanjirene enyanto baleta bakaruma tairi la bakejambio ikwethe tairi barabarene ko nya bara bakuthithia na ja kuthi petrol station na teto ingi tairi cheka we kandu tairi jigai kwanjirene anto baleta bakamenya otho ta kone musteti tairi che mali ya ta unigwa to tairi nya injero cha ide to chanto ranto pendeia so none yo kitu si mzuri Ibaya sana na ntuko yogoro atomeria ba Kiislamu wombere kwithira bakisumiria na kuria waziri wa karibu ndene na matora urani Kipchumba Murkomen womba kwithira ke resign to na remingo yao kila ngendi kuga Murkomen te kare migwita ngugi Murkomen is spent a lot one mo igitara Murkomen at least budget idai nu kona wakagia bwa ngombe nara na ora chile iwai ibura tuliere wote muntu tena department yewe kinya tukareterwa u nendere uwa Murkomen na kulitango na no kona bado na kudetera borisi ba kioro antu dere tiankwele getumikira kirio askari ya muntu jore ongi and we should be friendly to these people utombo kujira ya askari ya vitingi tone te ujira askari na bina kibanga that a human being nidi kuna barabara ibatena ibanga gudina dina ntarega ule kijana mask ati ule jamaa mwenyewe yule askari mwenyewe aliconfess na utombo kwa intention cha mtu kana mbio ukwera ikindo ugati Murkomen should be imu waziri wa security ona nyele kiri kiri yo waziri wa security ona nyakurinya ba michuki bale waziri ba security ko udose ki security kintu nini moedero eri kila mtu akuimitaji laita no bona laito tukuga wiswa mifuko iburania nyele ntengo support kugeti Murkomen afanya manini we want to say even our leaders opinion leaders na ntuba bangi ukaja kwethura agencies baba gakarande ntuba kugira interest bakarende na president kana muntu ngibeja bauge auto petition yetu inyuga 1 2 3 lakini nabo agency baluga 3 one time if it is one time na bakaja kudhukia au eliu wete la thirikari champion ejikudhura kio no asaini uko nende kulingana nawe Murkomen netite boya onike ntukira nkonde kuga Murkomen is on the right track ngena kwera Murkomen endelee hivyo hivyo kulinda nchi na kila mtu is supporting the government of the day natia nkwera my friend tikango kupinga oni komenya watu mpinga ngo kwera atiri so far so good Murkomen kuga askari bae heshima yale yao otomba kumaja weta wedia police station na police station yene usavu mwananchi otomba kuwa weta wedia county commissioner na county commissioner ojo no ambio kuna ndo bara beja ko district kenda wedia ne ndo baba ne opposition ne nyabangi bo opposition bali ugeithirikari la tumite anto bao ko Murkomen na rate kuga atiri if you want to do so and so bazu na rate yetu ose atujui kama ni serikali imewatuma ama ni pande imewatuma Daiji mpaka you cannot know who is your enemy in Kenya. You cannot know who is your enemy in Kenya. Na mambo sahi imechange sana. Ukira tukandi kwera Meru. Ibadito ndio support thirikari. Na tuendelee ku empower thirikari. Lakini hamuna bu Kenya borisi babatire kwera
baki chini kude thank you kila kileo ipije munene wa IG inspector Kanja ikono todero na commander police commander AP OSPD OCS antobare ipe guest no to handle their men in uniform yanda bombe ukrandia na wananchi ikyo dera jaja ko to meru kaunte jaja tuna mobila jonto jameru police ne mobila jo antora so jo chero na askari jo chero na antora community nambi ita club QK United na club ki tonya te kimbi ile wachesa jo baba oke ya kuna ndio bedi uronkana bebo ndio waliku nukero cheli so miki tu ningependa kusema MPs betu ibende kukalia serikali MPs betu bakatonya ki opposition mono kenda meru toni bitu kuenda nukero Egi non tutto kugaate in short minyato ko dirikeria ngenda kwera meru kili dirikari yetu ya jonto ya governor mutuma level mutuma pedinkia acha meru kaunti yetu ika president William Samoei Ruto area ya meru kaunti governor mutuma nombe kwa na president nombe kumwera president William Samoei Ruto woningo kuromba level 5 hospital ite to level 6 hospital nene go kwera manto jau tatadili 3 months the president William Ruto ne tikiri na inyako ijaja ali na stopo bacha tweaks ango ne mutuma hospital level 5 ka level 5 from level 5 to level 6 na ntatucho da ichi de tembio ichi de tigo kinyanira nurone te na rarete te PS utlo da mando jati kwambeje na ngugire ichi te guitora level 5 hospital kile nguge inge kikedo chikazi inguye chia guitira mayudi nguge oito kuguru mutuma to iringia kedru chibitale level 5 hospital akambo kirike mejengo erega kwa intoblabi gakwa chibitale ichi kongera antu ko yudi bakedro bena nguge konga guru mutuma sana ikwedro njensi nyababa kuwa njensi anga ko demonstrate nambi chibitale ile kyambeje level 5 to level 6 my friend nguge chikedro chilio ngagulwa muno kairi mutuma to iringia nombe kwa na president amura we cannot live in business community tutoba kwedro ka koromone ni East Africa ni do kwera nini alafu wedira do kwezi utima to ko didilwa na ndao choki angalo muno i president nere governor wetu wana mutuma amo promise 1 billion ya kodidi ambio market ya koromone na dai nurone dai president erali naja na tura na PS waziri wa roji bwana muga nomba ikwedrwa bakarandi na mutuma do the president na bakarandi laiji si walinjiji yetu kurukete ya municipality dai 76% complete anto compensation ichadidwe siwinje ya kwikojura ya mbije gutumirika nenya au mau etampaka nara gamburu nara bombeu irrigation scheme etampaka treatment center na mpaka weto nyakisti kwa nante tujira chonde cha president na president yako ija governor mutuma ako mu request president ituko request meru contedwe ile ata city ile a city no toboai ile a city kodro mutuma daiji kuna municipality joaja kwetu aja taune kuna municipality joti maua aina tetakuwa ya Mekindori municipality na municipality kwa ukiona mkubwa ya municipality nikino nto akuromba president Meru County the really city and they want to say crystal clear the president accepted the will the president yetekeria Meru County to soon and very soon ikaedwa city wewe kedo city where they want to watuma hata bagata Nairobi the reason why tuna Central Bank tuna Equity tuna banki nyingi aja ando bakule dia ngombe nambi ano university de mutuma romba president wetu manto cha kukundia tona twetu elia na president wa project ile ndio nyangwa kamiongera nya county assembly yetu ya Meru kamiromba bombe kurukia project ile ana ndio tona elia mewa tu kitara moi to school to anyunya kali ntijo baba babu tedele elia so hiyo duration ya time ya mutuma we say it itukuromba mono county assembly ya Meru artist bago watanire na mutuma yanda tumba ikondaliva na Meru county yetu artist komba ikokira those are the kind of things artist tuingia ndio kuona yenye MCs betu artist bakomba ambio
Kumo backup. Yeah. Tukuona ke county ya Meru budget ya county ya Meru ya mwaka ya 2025-2026 nimbete kwethira ita na mbere na kuthondekwa ni expectations iri kubuna se ya kari county ya Meru. Yankwede. Ekini budget hizi kudidwa mpaka dha hizi 2025-2026. Jantali kinya batu ya kwetu municipality. Gado atulare a muiteria. Ni tukuromba muno budget yu tugeta kudidwa public participation na keta kwera andu abengi bumire kiwondi chiao kana ki sub county chiao. Bete bakari limbi bakwenda ku itonya ki budget ya 2025-2026. The reason why kenda at least meatu na expectation ya dirikali ya mutumano to flagship project itukwenda kuona kide regime ili la kuna gaiji ibi mutumano to didrete nankagwiro mono kide budget ya supplementary kaka gaiji and they want to say and they want to thank our governor mutuma kuma kutonya it's now 3 months it's now 3 months lakini gaiji chibitari level 4 level 2 chibitari dai ni muma tani ticha na acha mashinani ila cha kwamite ke leadership mutuma kuma kutonya dai yuri takanyakine weta timau na ndambiro weta kedina da mwero nkanga ukadira chibitari dai chisa so weta pogeta east pogeta west uti chibitari mpaka dai odwa chibitari we ni kuode kwedro ina maternity ni kudo ina maternity na odwa chibitari ni kuode kwedro ikamamo mutuma dai want to say congratulations uti chibitari dai in every want itombe tigokera na ingi chibitari ingi atire awaiting kuja kurugurwa ingi ukeja kudo leadership ije mutuma dai barabara chetu dai kuna barabara ito ache pasapo nambi otonyara adwana weta kidi want weta bogeta east bogeta west aja kwa ntima west aja mkwetu municipality ukeja kwetu dai kigitara mutuma to idinkia dai barabara is the best na chikudidwa dr injilene meari injila mbele wetera barabara ididwa grading utedra ina watabusa itedra ina ka grader yani ididwa grader utemedra ina watabusa utemedra ina rora kana idra ina dosa lakini ulidra into bibi odro ndosa ile mbele ukadra grader nyuma ukadra mara mwija dingatete ukeja kudra ni there are a lot of changes yanto kenge kenda kuga ucho kile dikaleji and they want to say it is clear kile MPs beto ito de lo tuna muere que la julio kile dikali na MPs batika ekwedro book criticize the government of the day there o kodone mutuma kanambio let's support this man ito support dikali ya mutuma to idinkia kendo mbe kundeliver na 2027 I want to assure the people of Meru mutuma aitangu gebega 2027 ya Meru bakamutara menye Meru county balenda peace Meru county balenda witurongoge nikino ntuigwa palipo no asea pali bikineno ngagudwa mono is the first governor mutuma to idinkia committee antu bale banale batura kuiro ngombe verdict nambi elect those people is the first governor kuchemane na business community at least bakara nedia baka wedu sector rentatia antu baka kuromone balentatia moninchu ko inta rentatia and I want to tell the people of municipality asoko na antu bako mobilize people kuna antu bako mobilize antu kenda antu bambile kugaiti mutumana dhoki nenda kuira antu bako mobilize antu municipality bakenda kuga business committee bakuinyerwa angantu bakodidia nenda kubwera ati babu kumara kenda nonto sijui anga political aviation kana bone kana dirikale mutumete kuitangwe poeka antu ibatike kuinsight antu umuntu ayo kanya kawe na ewe kanya kawe itengugi nogeja kudura within duration ya 3 months nogeja kudura ja mutumati itengugi kutike ndo todo tukiona nikino ndo ndakuira 2027 this will be differently antu ibaye mutuma kanya akakinya mpaka mashinani mpaka pawonda alafu siasa mutongeri rote wikumia mutongeri rote yani is a ample man nikino ndo tukuga mpaka baiti utongeri baye wekanya na ngichokia nkado kaidi ikenda kuga ja watu aita no dimenti zaidi kuna changes nyingi sana that some of the people want to vie for the media seat nito kuba support deja no dimenti kuna mtu ni mkwenda muno una mtoto ja pomurunga mimi je 2027 na kuromba kula MP umuntu mbete goke je yudi ndo kiambele umempende to support ara muntu ari
mpo mulunga nombeti gokeria yuthi aswa kuborodi machine cha kawash nombeti kubathithia nteto nyingi na kuchamanya nabo nambi ko leadership yo tukwenda kunya mutuma kithirwa na gwita ngwichi yawe nateka even the ambitious leaders when we want to join critical yawe nikyo no tukeja kuthirwa muntu ya mutuma twithingia akomba gwita antu jaba mulunga akomba gwita antu bangi artist ethirwa mbio na boge surrounding artist jaja gwetu no thimenti ukomba igukira tugatinda tugikaira siasa cha kuga muntu uria etina gufaiti ujo antiba kuromba giti kimwe ndugigira nkende kuga itugi support thirikari ya William Samuel Ruto kana kindiki antu bethura bena ambition na ambitious yonto bro batelimbio kuthithika kurerikana ngavana mutuma antu baraere ngoni supporters bawe kana antu babare loyo kirira ubu kumbuja mantu ja kwaita na nguge nambi ke mutu ke ngavana mutuma twethinkia nkendi go kwera ujo politics it's all about loyalty and loyalty base nyawo muntu akeja kwithirwa na gutethetie ntu utomba kugoteri wandi muntu uria ukeje nyotegera kigitara William Samuel Ruto they have been working with the janto jabande ndwale William Ruto nombete witangu na jaba Murkomen on agency bakugoma Murkomen na chokiruke ke cabinet kidikina chokiruke cabinet na ndo abengi bombero chokwa ke cabinet ile no ito royalty kwenye mutuma kugetia kwa antu bawe ngoke kana mutuma na kwenda kwa antu bawe ngoke utumu ndo bata you question that mutuma esa sawa na mutuma right you should want these people governor mutuma nani kuga no munkodi wandi wa people yo wandu baguanga no andikite antu para ba go support anambi it right you need to want these people fight for your government, they fought for your government, you need to want them, you know it was political reward. Nikino to kudo kwene iteja bya waziri, kudo kwene iteja by chief officers, kudo kwene appointment mwanya me appointment mwanya otomba wetogera muntu from nowhere no monka muntu loyalty to you nikino to political reward anto bakaleta siasa bakiwanga mutumana kwandika anto bawe anga mutumana kudidi anto baba no mutumana rate kudidi gento kirena kiwa na rate kwandika anto bawe na gutithura kudoki thera wina sarodi nieku muntu ora meano keja igita fulani utamuhitaji kende jogo support ne wigento kira kirio thero kirio nikino tutuga politics ito about interest tore kire na waziri wa roye bikimuga kore na maendeleo romba kojera kireta then digo kwera ruki ronaldo waziri muga is my friend is my brother is my imuchore kwa mono ni moyudi and we support him 100%. Eli kimuga na naja Meru County etu eli kimuga tidia kiomia ateja Meru County either project ya roje either project ya empower education project chonde eli kimuga nkienda kule tinyake all the masies bonde ba Kenya mzima. I want to assure and want to say crystal clear ntigo pendelea kanambio eli kimuga should be rewarded na bateli kwewa gara want ikwetherwa gaiji Meru County etu Kenya mzima aso Kenya mzima apart from Meru County Kenya mzima kotino eli kimuga atembeti gukinya just juzi jogoro barali na governor wa Mombasa speaking about mantoja roji last week na governor mutumanto idinkia ombe kwa ya mantoja treatment center jo nkuga na bomba na eli kimuga bombo kukarandi na CEO wa Mewas eto Mr. Mugenji bombo kukarandi na bomba kwa ya mantoja bomba kudidi treatment center yetu eli kimuga bombo kukarandi na governor wetu bomba kwa ya mantoja jaka kaburu na kaburu irrigation scheme na Tigania East omba kuma huko na roji rwebore kuna project ya 500 million oranje ile kimuga nombe tigo cha 100 million cha kufandi mbio cha plan fund roji ruga tedia roji ruga tedia nto barabe na nyuki roji ruga tedia nto baraba disio ruga tedia nto barabe buri na roji ru still ukanyu wana nto barabe ni barin Meru County baraba artist bara kuina ru kwa ukiona ile kimuga is a man to watch ni muntu itirite thirikari ya Kenya kwanza ngugi ni muntu ko deliver gento kinki ile kimuga imuntu gomba gukiria education ugento kira kina maana tukiona bado ndio support ile kimuga no rone tibara na yani ijama yani muntu ambo muntu simple muntu kombe gukinyira mwananchi wa kawaida muntu kombe go empower kila mtu na bila ukinyama governors babo na ko bai ko bodia project change roji rukaria tia
swali njenu roje kali atia weta Mombasa kali atia weta Kisumu kali atia no kona jamaa ojo bodina wate goita ku mutongeli je kimuga no eto kwandi kuona na kendi kuga para bonde pa ku fight muntu je kimuga ibatigane na mukoro na kimuga na goitangoki na tele nkidire kiria nkende kuga ojo bona ndo wengi wanti jodo ri kwakodro getikia waziri nti yuri kwa ngitu kwanda waziri unge acha Meru County tukwenda waziri tuongero waziri unge batu tukenda kwenda President William Samoei Ruto and I want to answer the OMPs OMPs and abutina gotinda kolinga kile na ubwekera agency you have the right and you have to advocate for this batu Meru County tu alimi na mawaziri baidi from egita kumegita Moi ita Kibaki ita Uhuru Kenyatta ila ije gita Ruto tuna waziri umwe bado tukuramba jonto ja CS wala tukwenda daija wesa ni tawamero katuli mulungi nawe gitikia waziri at least waziri wa agriculture kingi tu gitikia vitora me menya tiankwele gitikiki the reason why tukuga kaduli anenkero kaduli is the first kuma egita lele onde ba tonya ba tu ba bonde kuma kaduli yako wa senator kaduli kuna bili nyingi alete mbili cha majani mbili cha kawa kaduli no alete mbili cha gose protimira hizi na manto ja cotton manto ja saiso na Meru County kenda to be benefit that way we are the people of Meru County kama tutukua kaduli na egetikia CS na kaduli yake egetikia CS kaduli kwa rembi atari MP aya eta nani opo ande ya rembio atari MP kuna ndokira tukwenda ikoga Ameru ito supporti unto rafu party shot ya mwisho ngana kwenda Ameru boga muno Meru County to at peace to nde support government of the day yento kingi ngende ikoga uni ndejemo ito nde kukaranya na ito kale nto bakale na deli ito nde kwenda ndegore yetu ya Kenya ito nde support ndegore yetu ya Kenya na nto bala bakwenda ite meko nto wingi bakwenda kuromba ite bya 2027 we support them enyanke de kugiboga Meru County yetu kaduli mulungi agitegetegia CS kuna muntu twendete sana honorable Mwenda Idiri akethwa kiromba gitikiambi esenita 2027 kwa tuko ni kintu kia maana sana 2027 karomba gitikia kia MCA kenda MP okoranga 2027 imurunga jemo ele MCA murunga ele MP kenda tu yuga no dimenti masterize again for 2027 go Ameru ingo buromba na bukale bwega thank you muliriri wa Meru TV no tekera katanta kiri mubango ya turinge Meru kiri kubari ni wirigiro bwakwa tukumba kugira wikenera mubango yo twatanire ntukwingi tawa tiri mbago thank you